Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Hehehe, teman-teman, bagaimana penampilan Aye? Udah mirip belum? Ame Bang Haji Oma. Tapi ini rambut, kumis, sama jenggot palsu teman-teman. Duh, gatel bener. Buka dulu ya. Nah, begini baru enak nih teman-teman. Oke deh. Langsung aja nih teman-teman. Drama di video kali ini ada ondel-ondel cantik bener. Wow. Terus lucunya lagi masih di pipinya ada Doraemonnya. Nih, langsung aja nonton videonya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Tadi Aye ngeliat ondel-ondel lagi ngaso, Aye pengen samperin, terus Aye pengen suruh joget buat temen-temen pecinta ondel-ondel nih. Po, iya bang. Ya Allah, cantik bener po, beda bener sama Jamile. Bang Baron ngomongin Aye ya. Ngomongin Jamile kok Aye jadi merinding gak? Ih. Po joget ya po ya. Jogetnya begini aja ya bang ya. Soalnya ya capek bener dia. Udah ngibing dari pagi. Iya po, nggak apa-apa. Tapi sekalian kenalan ya po, sama teman-teman YouTube Aye. Ye. Iya bang. Halo teman-teman. Nama Aye Dora. Aye biasa dipanggil Mpok Dora. Po Dora. Iya bang. Seriusan namanya Po Dora? Serius abang. Kepanjangannya Doraemon. Hehehe. Pantesan itu di pipinya ada Doraemon, itu gambar Doraemon ya po ya? Iya bang. Ini saking ngefansnya Aye sama Doraemon, sampai Aye pasangin stiker nih, stiker Doraemon nih bang ya. Si abang lagian Aye lagi joget, dideketin aja. Untung Aye nggak sosor. Hehe. Lampu kenapa sih po? Kagak taunya si Empo ini cantik-cantik tapi lucu orangnya ya. Hai, halo teman-teman YouTube-nya Bang Baron. Nonton terus ya channelnya Bang Baron nih. Soalnya ada Aye loh. Halo. Tapi bener nih bang nih masukin ke YouTube. Terus bang. Bener lah po, masa iya bohong? Iya, soalnya nanti Aye mau nontonin bang. Bang, Aye kagak bisa lama-lama nih bang. Aye capek bener bang. Udahan aja ya bang ya. Ya bang ya. Dadah. Dadah. Yaudah po, iye kagak apa-apa. Ya udah kapan-kapan lain waktu kita ketemu lagi ya bang ya. Kalau Aye kagak capek. Dadah teman-teman YouTube. Dadah Bang Baron. Dadah Po Dora, hati-hati ye. Tuh cantik bener ondel-ondel ya.